Hagajing la kai Women Premier League hapdenga Delhi Capital Persha ik RCB. Haba pai syak na kaching la kai kitay la kai jong ka RCB kedan peteng ban khor ganam job hadin bagi lala ban pelem ya kitay la kai jong ka Delhi Capital da pra weekend. Hagajing la kai Women Super League hapdenga Manchester City Persha ik Liverpool. Hagan kaching la kai kitay la kai jong ka Manchester City kila khor ganam job hadin bagi lala ban pelem sok ya kitay la kai jong ka Liverpool hadu saulanon. Hagajing la kai I League hapdenga Aizol FC Persha ika Churchill Brothers haba pai syak na kaching la kai baro artli kian hun kia khai da marshi gol hadu bukot kaching la kai. Hagoi par kaching la kai I League hapdenga Gokulam Kerala Persha ika Delhi FC hagan kaching la kai ka Gokulam Kerala kala khor ka nam job adin bagalala ban pelem ya ka Delhi FC hadu enriu lalai. Hagajing la kai Serie A hapdenga Genoa Persha ika Venezia hagan kaching la kai ka Genoa kala khor ka nam job adin bagalala ban pelem ya ka Venezia da Arlanon. Hagajing la kai AFC Champion League Elite hapdenga Al Ali Saudi Persha ik Al Gharafa. Haba pai syak na kaching la kai ka Al Ali Saudi kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelem sok ya ka Al Gharafa da Saula Ar. Badhagan na kaching la kai Firmino liya ban tap shigol nang benta ka Al Ali Saudi. Hagoi par kaching la kai Champion League hapdenga Persepolis Persha ik Kenhun Ronaldo ka Al Nazar. Henry hagan ke cingla kai Ronaldo klemi badan abo pai syak ne ke cingla kai baro artli kian hun kia khai klemla bat pen khijar nadu basdang ke cingla kai hadu bukut ke cingla kai wala kila persyang ka to kane bani open khijar Henry klemla bat pen urlong haga cingla kai La Liga prengka Barcelona Persha ika Rayo Vallecano hagan ke cingla kai ka Barcelona kala khor ka nam job hadin bagalala bat pelem ya ka Rayo Vallecano da shigul lanan. Baria ka shigol jong Barcelona la yawan tap Lyngba ka penalty balakan chat daw Robert Lewandowski hak minit ka ba art pra ba Lyngba ka jing job ka Barcelona kala Kiew Shaka Kyrdan ka Nyngkong hak mi ya point.